Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Mayhanpish suwa nishpa rimaqpika achkatami llakirinchik. Ashtawanpish intikunaka kashkata ruraqkunatami kuyankuna. Suwanaka huchami kan. Suwanaka manapish ñukanchikpa kashkata hapinami. Suwanaka kikinllapi ñukallapi yuyanami. Ashtawanpish chaypak rantika entendinami kanchik. Ya Diospakmi tukuy kan. Kikinta ñukataka kayashkami cuidaqkuna, rikuqkuna, mayordomokuna kachun. Paypak hipapak ruraypi kringapak, shinallatik shuktikunata huyashpa kawsangapak. Shamupasun, huyek Dios bendeciachun. Pagi kikinkuna chaskishkamanta acompañashkamanta, y Dios pakshimimanta rikushpa yachashpa katingapaj. Kay uyarikunapimi yachashpa shamunchik chunga mandashkakunamanta. Kunanka ama suangichu nishka kay mandashkamanta rikushun. Y Dios mi mandarka ama suachun nishpa. Suanaka kikinllapi ñukallapi yuyanami. Ashtawanpish chaypak rantika entendinami kanchik. Y Dios pagmi tukuy kan. Kikinta ñukataka kayashkami cuidaqkuna, rikuqkuna, mayordomokuna kachun. Administrador, mayordomo kanaka, shuk privilegio mi kan. Y chaytami ya Dios kakushka, kikinwan ñukaman. Tuki chaykunawan ya Diosta allinishpa hatunyachishpa katingapaj kawsangapaj, chinratik ñukanchik kawsaykunapajka, paypaj hipapaj ruraypi kringapaj, chinratik shuktikunata huyashpa kawsangapaj. Ya Diospaj shimi Biblia pika, wakin kay balik yuikunatami ñukanchikmanka rikuchin. Kallaripika ñukanchik entendinami kanchik, kikin ñuka shuk administrador shuk mayordomo llami kanchik. Ya Dios mi tukuyta charin, pay tukuyta rurashkamanta. Chaytami ya Dios pakshimi Bibliata paskashpaka rikunchik, Génesis 1:1 pika, imapish manarik tiyakpimi tayta Dioska, hawa pachatapish kay pachatapish rurarka. Shinallatik Éxodo capítulo 19:5 pi rikunchik nin, tukuy kay pachaka ñukapagmi. Shina kajpipish, kankuna tukuypi ñukata kazushpa,
ñukawan ari ninakushkatapish paktachishpaka kankunami tukuy shuktak runakunamanta yalli ñuka huyashkakuna kankichik. Diosmi tukuypak dueño, paymi tukuyta rurarka. Salmo 24:1 ninmi kay pachaka tukuy imalla tiyakkunandik mantak Diospak mari. Tukuy kay pachapi kawsakkunapish payllapaktakmi. Tukuymi yaya Diospak kan. Salmo 50:7 manta 12 kamapish kayta nin. Dioska kashnami nin, ñuka akllashka Israelkuna, ñukami Dios kani, ñukata alli uyaychi. Kankunapak Dios kashpamari, kankunataka rimanata kashkata rimagrini. Animalkunata punllantami ñukaman kushpa wañuchinkichik. Ñuka ñawpakpi tukuy rupachinkichikmi, chaymantaka mana imata ninichu. Kankuna charishka wagrakunamantaka mana ñukaman kuchun mañanichu. Kankunapak kanllakunamantaka kari chibukunata kuchunpish mana mañanichu. Sacha animalkunapish, urkukunapi kawsak waranga animalkunapish tukuy ñukapak mari. Urkupi kawsak tukuy pajarukunatapish riksishkatami charini. Maypi tiyak tukuy animalkuna ñukapakllatakmi. Yarikaywan kashpapish mana kanta mañaymanchu. Kay pachaka tukuy ima tiyantak ñukapak mari. Kaypimi yachanchik ñukanchikka pay tukuyta ñukanchikman kushkakunataka rikuqkuna, cuidaqkuna, administradorkunami kanchik. Kutin mayjan shukti runata suwashpaka mayjan tashik suwakunga. Katikpika ñukanchikka allimi yurinakanchik runakunawan Dioswanka imashina apanakuytik tiyan. 1 Corintios 3:9 pinin ñukanchikka Tayta Dios rurashkakunapi makita kukllakunami kanchik. Kankunaka Tayta Dios tarpushka chagra Dios shayachikuq wasimi kankichik. Hebreos 13:5-6 pinin chaymanta ama ashtawan charinallata munaychikchu. Kunan imata charishkakunallawan kushi kaychiklla. Dioska kantaka mana kungarishachu, mana sakishachu nishkamari. Chaymanta ñukanchikka Diospi shunguta churashpami mandak Dioska ñukata ayudakmi pitak ñukataka imata rongari ninakanchik. Ashtawantikka ñukanchik nitukunchik kaypika ñukapakmi. Shinapish ya Dios kikinman ñukaman rakishkamanta, ya Dios kikinman ñukaman kushkamanta. Shinapish entendinami kanchik tukuypak dueñuka yaya Diosmi kan. Salmo 115:16 nin hawapachaka mandak Diospakmi. Kay pachataka payllatakmari wañuklla aychayuq runakunaman kushka. Ima mana ñukanchikpakchu, tukuymi yaya Diospak. Ñukanchik kawsaypish yaya Diospakmi. Chaymi shuk punllaka paypak ñawpakpi rikurrikrina kanchik. Chaytami ñukanchikka manatik kungarina kanchik. Chinallatak amatik kungarishun yaya Diosmi kikinman ñukaman tukuyta kuhkan. Paymi bendician hawanpi. 1 de Crónicas capítulo 29 verso 10 manta 14 kama parla con David y a Dios tamañashkata y a Dios bendiciashkamanta paginishpa. Mandak Diosmanka tukuykunami mana llakishpa tukuy shunguwan kurkakuna. Y a Dios ta alabana y a Dios tiurina templopak ofrendakunata apamurkakuna tukuyta kurkakuna. Chashnakushpaka tukuykunallatakmi kushikurkakuna. Kushikuywanmi Dios akllashka puebloka ofrendata apamurka kurkakuna. Mana llakishpa tukuy shunguwan kurkakuna. Chashnakushpaka tukuykunallatakmi kushikurkakuna. Chay actitud chayuitami ministinchik kunanki punllakunapipish. Tukuy shunguwan y a Diosman ofrendana y a Diosman tigrachina, kutichina, ayudana shuktikunata. Chinallatik kushpaka kushikunata yachana kanchik. Shinapish kay punllakunapika mana tukuy shunguwan kunchik, llakirishpa kunchik, piñarishpa kunchik. Chaytaka y a Dioska mana munanchu mana chaskingachu. Verso 10 manta uriman kaypi rimakun nishpashtawan chaymantami hatun mandak Davidpish hatunta kushikurka. Chasna kushikushpaka tukuy chaypi tandanakushkakunapak ñawpakpimi mandak Diostaka kashna bendiciarka. Mandak Tayta Diosa kanmari ñukanchik ñawpa yaya Israelpak Dios kanki. Kan Diostaka wiñayta alli nishka kachun. Mandak Diosa hawapachapi imalla tiyakpish, kay pachapi imalla tiyakpish kanpakmi. Tukuyta mandanapish kanpakmi. Kan mandak Dioska tukuykuna alli nishkami kanki. Chasna kashkamantaka hatun kanapish, tukuyta ruytukunapish, sumaq kanapish, tukuyta mandanapish, tukuykuna alli nishka kanapish kanpakmi. Kanllami chariyachinki, kanllami kushikuyta kunki, kanmi tukuy kay pachata mandakunki. Kan mandak kashkamantaka tukuy imata ruranapish kanpak makipimi. Kanllami mayjantapish hatun kanata kushpa alli nishkata ruranki. Ñukanchikta mandak Diosa chaymantamari kunanka Dios solo pagi nishpa kan sumaq Diosta alabanchik. Ñukapish ñuka mandakun kay tukuykunapish ima allikuna kashpatak kay tukuy allikunataka kanman kunchigari. Tukuy imapish kankukllapimi tiyan, kan kushkata hapishkallatami ñukanchikka kanman kunchik. Y a Diosmantami tukuyta chaskinchik. Chaymantami ñukanchikka
pagi nishpa tigrachina kanchik kutichina kanchik alli shunguwan, rupak shunguwan, kuyak shunguwan, kushikushpa pagi nishpa tukuyta ñukanchikman kushkamanta hawanpi ñukanchikta bendiciashpa katikushkamanta. Imagínate Diosqa ñukanchikmanka bendician karan imami nistishkataka kunga shuk trabajo takushpa mana kanchu suwashpa mana kanchu umashpa mana kashpaka ima chay suerte lotería kunamanta mana chayshinachu Diosqa ñukanchiktaka bendicianata munan ashtawanpish Diosqa shuk trabajowanmi ñukanchiktaka bendician shinallatik bendicianmi shuktikkunata servitukuchun shuktikkunata ayuditukuchun wakinkunaka ninkunami Dios bendicianqallami shinapish mana nikunchu kayka mana trabajana kashkata makita cruzashpa tiyakunalla kashkataka. Proverbios 6:6 manta uriman riman hilla runa añangukunata rikuy paykuna imashina rurakukta rikushpa yachayari paykunaka ñawpashpa pushaktapish mandaktapish amutapish mana charinkunachu shina kashpapish tamya punllakunapi mikuyta charingapakka chagra tandana usya punllakunapimi mikunata tandachishpa alli wakichinkuna hilla runa maykamatak dormikungillari ima horastak rikcharingiyari ashtawan dormisha ashtawan samarisha nishpa makikunata ukllashpa ashtawan sirikungillamari chashna dormikukllapika imapish illak sakirinaka purikuklla runa shinami chayamunga wakcha sakirishpaka wañuchik runa shamukpi imawan mana mitsaritukuk shinami kangi wakcha kanaka mana huchachu chaymanta wakcha kashpaka mana pingarinachu kanchik kishpichik Jesucristuka wakchami karka ninmi payka maypi umata samachinallatapish mana charirkachu nishpa chashna kakpipish kanpak hilla kaymanta kan mana alli responsable kashkamanta wakcha kashpaka hatunta pingachishkatimi kana kangi. Proverbios capítulo 12 verso 24 pishninmi alli trabaja runaka mandashpami kausanga ashtawanpish hilla runaka mandashkallami kausanga kikin ñukami partita churana kanchik kikin ñukami trabajana kanchik. Proverbios 13:18 nin kunashkata mana munajka fiñashkapish wakchapishmi tukunga ashtawanpish alli tukuchun rimashkata chaski runaka alli nishkami tukunga tawkakunami mana uyashunnin rimashkata mana uyashunnin kunashkata chasnaka phiñashkapish chasnaka wakchapishmi tukunga chaymantami alli kan kunashkata uyana ama llaki tukungapaq. Proverbios capítulo 21 verso 5 pshinin imatapish alli yuyarishpa chay yuyi trabaja runaka kawsaypaq charintaqmi ashtawanpish yurishkawan ukuyhawa imatapish ruraqkunaka ashtawan wakchayashpami katinkuna kikin ñuka manapish entendishpa kikin ñuka manapish alli yachashpa ima negociopi mana yaykurinachu kanchik. Shinallatik Proverbios capítulo 24:30 manta urimanpish kayta nin shuk punllami yuy illak hilla runapaq ashpa huchullata rirkani yuyita mana hapishka runapaq uvas chagratapishmi rikurkani chay chagrapika chinipish kashakunapish hundami karka chay ashpa muyundikta pirkashka rumikunatapish thuñirishpa kayman chayman urmashkami sirikurka chayta rikushpami ñuka shungupi aparirkani chaywanka kashna yuyitami hapirkani umata kayman chayman singuchishpa makikunata cruzashpa ashtawan dormisha ashtawan samarisha nishpa dormikukllapimari ima illak sakirinaka purikuklla runashina chayamuq kashka chaymantamari wakcha sakirinaka wañuchik runashina chayamukuq kashkata yuyarirkani. Shinapish kaytami ñukanchik yuypi charina kanchik tawka kutin mana wakcha kankunachu mana wakcha kanchikchu mana ñukanchik trabajasha nishkamanta ñukanchikllatik hillakuna kashkamantaka ashtawanpish Diosmi chaytaka yachan Diosmi aqllan wakinkunataka charikkunata runata shuktikkunataka wakchakunata runata nitukunchik. Primera de Samuel capítulo 2 verso 7 nin mandak Diosataqmi wakchatapish chariktapish ruran payllataqmi yangapipish alli nishka kanapipish churan chayta ñukanchik yuypi charishun kay hawaka chikan yuykunami tiyan kayta chayta ñukanchik nitukunchik manapish alli entendishpa manapish alli yachashpa shinapish ñukanchik kay yuypimi charina kanchik tawka kutin ñukanchikllatik mana alli yuyarishpa mana kunashkakunata ñukanchik uyashpa pandaritukunchik mana allita ñukanchik ruritukunchik wakinpika kutin maypish kachun gastanchik mana alli yuyarinchik ñukanchikka gananchik y ganashkata yalli perdinchik divianchik chashnaka hatun llakimanmi ritukunchik chaytapish rimakunmi Diospaq shimipi chayta yurina kashkamanta. Proverbios 21:17 nin imashinapish aychapi kushikuq runaka imapish illakmi kawsanga vinotapish mishkillata ashnakuq hambikunatapish munaqka manataq chariyangachu kaypika rimakunmi imapish yangakunapi kullkita shitanamanta gastanamantami rimakun
chasnaka nin manatak chariyangakunachu. Chinaspaka ñukanchik kayta kallaripi rikuskanchik yurishkanchik. Mandak Diosmi tukuypak dueño, y paymi kikinman ñukaman mingashka mayordomo kachun, rikukkuna kachun. Katikpika rikushun kikinta ñukata kayashka shuk alli administrador kachun, alli yurishpa imatapish cuidachun rikuchun shamuk punllakunapaq. 1 Corintios 9:17 nin chashna kashkamantaka ñuka kikin munaymanta willashpaka ñuka hapina kashkata chaskishami, ashtawanpish willanataqmi kanki nikllapi willashpaka mandakllapi rurashkamari tokon. Proverbios 16:9 ninmi runakuna shunkupi imata yurikpipish mandak Diosmi pay munashka shina poshan. Kikin ñuka kayta yuritukunchik shinapish Diospaq munimi paktanga. Shinapish kayka mana nishaninchu Diospaq muni paktana kaqpika suyasha paypi. Ashtawanpish ñukanchikman kunmi kay oportunidadta nitukunchik kikin ñuka alli yurichun. Kikin ñuka ñawpaman tukuyta alli yurichun. Filipenses capítulo 4:13 penin imatapish ruytukunata ñukaman kuj Cristuwan kashkamantaka imata mana atichinichu. Proverbios capítulo 20:17 pininmi umashpalla imata hapishpaka mishki mikuyta mikuk shinami kushikunkuna. Chashna kashpapish hipataka rumi ashpata shimi juntata amullishka shinami sakirin. Ama ñukanchikka mana allita ruashun, ama ñukanchikka pandata ruashun. Alli shina, hawallata shina, shinapish hipataka ñukanchikpak llatinmi hatun llaki kashamunga. San Mateo capítulo 6 verso 19 manta 21 kama kayta nin. Kay pachallapi chariyanata ama mashkaychikchu. Chay charishkakunataka pulilla kurukuna mikunllami, ismushpa tukurinllami, suwakunapish wasita hutkushpa suwanllami. Chaypak randika hawa pachapi chariyankapak rurana kashkata ruraychik. Chaypika pulilla kurukunapish mana mikunchu, mana ismunchu, wasita hutkushpa pishuwakpish mana tiyanchu. Maypimi imatapish wakichishkata charinkichik, chayllapimi kankunapak shunkuka yuyakunga. Maypi charinkapaktak ñukanchikka ashtawanka trabajakunchik, ashtawanka sustarikunchik. Kay mundo kay pachapi charinakunata ashtawan mirachinkapak, ashtawan charinkapak kay mundo kay pachallapi, mana kashpaka hawa pachapi. Y Diospak shimipika kikinta ñukata kumpidakunmi mana kay mundo kay pachallapi sustarina kashkata. Kay mundo kay pachapi tukuyta charishpapish ñukanchik wakchalmata hechushpaka, perdishpaka, chingarishpaka ima alliti kankari ninmi. Chaymanta kikin ñuka sustarishun yurishun hawa pachapi charinakunapaq sustarishun. Mana tukurik, mana chingarik, mana ismuj, suwakunapish imata mana ruraypaq chaykunapi ñukanchikka sustarishun hawa pachapaq y chaypaq tarpuyta kallarishun. Kikin ñuka entendida kanchik katikpika shuktikkunapaq kashkataka respetana. Y Diosmi chayshina kushka. Mana ñukanchikpaq, mana ñukanchik hapitukunchik. Ashtawantikka shuktikkunapaq kachun Dios kushka paykunaman. Y chayta ñukanchikka valichinata respetanata yachana kanchik. Shuktikkunapaq kashkataka mana hapitukunchik, mana duñaytukunchikchu. Isaías 61:8 nin mandak Dios ñukaka pita mana llakichikkunatami kuyani. Suashpalla ñukaman kushpa tukuy rupachikkunataka mana rikunanchu. Chaymantami allita ruwakuna rurashkataka sinchita churasha. Paykunawanka wiñaypaqmi ari ninakusha. Kunanka rikushun imashinatik ñukanchikka suwanchik. Kay pusak mandashkapika nikunmi ama suwankichu. Rikushun imashinallatik ñukanchikka suwanchik. Kallaripika kikin ñuka suwanchikmi kichushpa, ñukanchikpak mana kashkata hapishpa, mana kashpaka umashpa krichishpa ima chansata rurashpa. Deuteronomio capítulo 5:19 pipshinikunmi ama suwankichikchu. Éxodo capítulo 21 verso 16 pininmi mayhampi shuktak runata mana kashpaka warmita suwashpa hatushka kaqpipish manari hatushka kaqpipish wañuchishka kachun. Kay mundo kay pachapi gentikunaka llakita rurashpami katin, suwashpami katin, llakichishpami katin, manapish paykunapaq kashkata hapishpami katin, suwashpami katin. Y chayta ya Diospak shimipi nikun chayka mana allichu chayka kuchami, chaytaka mana runachu kankichik. Kikinkuna trabajanami kankichik nin. Tukuy kay mundo kay pachapi kawsaq gentikunami chay huchata chay mana allita rushkakuna, suwashkakuna, pakashkakuna, umashkakuna, tukuylaya hatun llakita rushkakuna suwashpa, llakichishkakuna shuktikunata, waqcha gentikunata, ministiku gentikunata, kichushka, umashka, suwashkakuna. Kay pueblopi kawsaqkunaka llakichina yuyaywan, suwana yuyaywan, llulla yuykunawanmi kawsarkakuna. Llakita apakuqtapish, imata mana chariktapish, llakichikkunami karkakuna. Shuktak llaqtamanta shamuqkunatapish, yankamantami llakichirkakuna. Ezequiel 22:29 chayta rimakun. Katikpika rikushun shuklaya suwanami kan
mayhampaq trabajashpa. Jeremías capítulo 22:13 penin, kanka shuktaqkunata llakichishpa, suwashpallami sumaq hatun ukukunayuq wasita shayachinki. Ay imachari tukunki, kan trabajachishkamantaka pimanpish manamari pagankichu. Yanka trabajachishpallamari wasichinki. Chayshinami shuarka, kayshinami kan shuklaya shuwana. Hasta un rikuitukunchik Santiago capítulo 5 verso 4-5 pshinin, rikichik, kankunapag ashpakunamanta granuta tandaqkunamanka umashpamari imata mana pagashkankichik. Chayka Diosta kaparikunmari. Kankunapag chagrakunata tandaqkuna kaparishkamari, tukuyta ritukuk mandak Diospag rinrinman uyarishka. Kankunaka kay pachapika allita mikushpa, allita upiashpa, munanayaqta kawsashkankichik. Chasna kawsashpami wañuchina punllapaqshina manzanayaqta wirayashkankichik. Kaypimi kan trabajaqkunaman mana pagana. Kay willatatikun Tito capítulo 2 verso 9 y 10 amuta sirviqkunataka amuta kasuq kachun, imatapish amu munashkata ruraq kachun, ama jariyaq kachun kunanki, ama suwa kachun, ashtawanpish tukuyta alli paqtachiqkuna kachun yachachinki. Chasna kashpami ñukanchikta kishpichik Tayta Diosmanta yachachishkataka sumaq kashkata rikuchinkakuna. Chasnallatak shuktikshina suwanami ñukanchik mana trabajasha nina. Segundo de Tesalonicenses capítulo 3 verso 10 manta 11 kama kaytanin, manachu kankunawan kashpaka mayhampish mana imata ruwasha nijka ama mikuchun nishpamari sakimurkanchik. Chay punllakunapika kay tandanakushka kriqkunaka Cristo Jesús ñami shamunga tigranga, shinakaqpika imapaq trabajashun, chapakushun, tiyakushunlla ama imata ruwashun nishpami nishkakuna karka. Chaymantami kayta mandarka. Kankuna puramanta mayjankunataka mana imata rurashpa maypish kachun kawsakun niqtami uyarkanchik. Kaypi chaypi shuktaqkunapaqllapi satirishpallami purinkuna ninkunami. Chasna kawsaqkunataka ñukanchik apunchik Jesucristo niqshinallatakmi kankuna mikushpa kawsankapaqka imatapish alli sumaqta ruraychik nishpa yuyachishpa mandanchik. Katikpika suwanchikmi dibikunata mana pagashpa. Romanos capítulo 13 verso 8 nin, piman ama imata dibichikchu, huyanallata piman kashpapish dibichik. Kay shukchayshuk huyanakushpallami mandashkata paqtachinkichik. Salmo 37:21 pinin, Diosta mana manchaqkunaka piman imata mañashkatapish mana kutichinchu, ashtawanpish kashkata ruraq runaka llakishpa pimanpish imatapish kukmari. Proverbios 3:28 pshininmi, pi imata mañaqpipish makipi charikushpaka kaya kushataqchari nishpa ama tigrachishpa kachankichu. Rikushpa katinchikmi kay pusaq mandashkata ama suwankichu nishkata, y rikukunchikmi imashinalla ñukanchik shuwaytukushkata. Katikshina suwanaka impuestokunata mana paganami. San Marcos 17:12 pinin, shinashpaka Cesarpaqtaka Cesarmankuychik, Tayta Diospaqtaka Tayta Diosmankuychik nishpa Jesús kutichikpika achkatami mancharirkakuna. Romanos capítulo 13 verso 7 pshininmi, paykunaman imata kuna kaqpika kunataqmi kankichik, imamanta ramachikpipish ramaychik, impuestokuna kaqpipish impuestuta kuychik, allinina kaqpika allinichik, paykunata kumurina kaqpika kumurichik. Tukuripika shukshina suwanami y a Diosta suwana. Kayka imashinataq Malaquías 3:8 nin, runaka Diospaqtaka suwaytukunchu, kankunaka ñukapaqtaka suwashkankichikmari. Chasna suwashka hawapish kankunaka imatataq kanpaqtaka suwashkanchikari ninkichikmi. Kankunaka chunkamanta shuktaqkunatapish ñukaman imallakuna kashkatapish mana kushpamari suwashkankichik. 1 de Corintios capítulo 6 verso 19-20 pshininmi, Diospaq huchayllak espíritu kawsana wasi kashkatapish Tayta Dios kushka espíritu kankunapi kawsakushkatapish manachu yachankichik. Kankunaka mana kikinpaqllataqchu kankichik, ashtawanpish tukuymanta yalli baliwan randishkami kankichik. Chaymanta kankunapaq cuerpowanpish espirituwanpish Tayta Dios kushikunata rurashpa kawsaychik. Romanos 12:1 pshininmi, chaymanta wawki panikuna Tayta Dios hatunta llakishkata yuypi charinkichik. Chay yuywan kankunaka kikin aychata paymankushpa rupachikshina pay kushikuchun, paypaqlla chuyata kawsaychik. Tukuy shunwan Diosta yurishpataqka chasnami kawsana. Shinallatak tukuripika shukshina suwanami nitukunchikmi wasalla parlashpa purina. Manapish kashkata huchachishpa parlarishpa purina. Proverbios 22:1 nin, alli nishka kanaka hatun charij kanatapish yallimari. Tukuykuna riksishka alli runa kanaka kullkita kurita charishkatapish yallimari. Kanpaq kawsimi shuk testigo shina kan. Shinallatik ñukanchikka yuypi charishun y a Dios bendiciashkawanka kushikushpa kawsanata. Deuteronomio capítulo 12 verso 6-7 pinin chaymanta kankunaka Dios mankushpa tukuy rupachina animalkunatapish
paymankuspa wañuchina animalkunatapish apana kankichik. Sinallatik chungamanta suktakunatapish, kankunapaq makiwan wichi rikuchishpa kunatapish, kankuna kusuntagmi nishkakunatapish, kankunapaq shungupi yuyashkashina kunatapishmi chayman apana kankichik. Sinallatik punta wacharishka wagrakunatapish, ovejakunatapishmi chayman apana kankichik. Chaypimi kankunaka kantamandak Diospaq ñawpaqpi, kankunapaq familiakunandik tananakushpa mikuna kankichik. Chasnami kankunaka imata rurashkapipish, kankunata mandak Diosataq allikunata kushkamantaka hatunta kushikunkichik. Y Diosta pagininata yachashun. Kushikushun y Dios ñukanchikmi imalla kushkakunawan imalla bendiciashkakunawan. Deuteronomio capítulo 20 verso 5-6 pshininmi chayhipaka mandakkunami kashna ninkakuna. Kankuna puramanta mayjankuna mushuk wasita shayachishpa chay wasipi manarij kawsarkankichikshari. Mayjan chashna kashpaka wasiman tigraychiklla. Ñataq makanakuypi wañukpi shuktagraj chay mushuk wasipi kawsanman. Shinallatak mayjanka ubasta tarpushpa chay chagramanta manarij mikurkankichikshari. Mayjan chashna kashpaka wasiman tigraychiklla. Ñataq makanakuypi wañukpi shuktagraj chay chagramanta mikushpa kushikunman. Mandak Diosmi kikin ñuka kushikuchun nin pay bendiciashkakunawan. Shinapish amatik kungarishun apóstol Pablo rimashkata kunashkata. 1 Timoteo capítulo 6 verso 17 penin kay pachapi achkata charikkunataka ama hatun tukushka kachun. Tukuriklla charinakunapi ama shunguta churachun ashtawanpish kawsakuq Tayta Dios yuyaylla kachun mandanki. Ñukanchik kushikuchun payllatak hawanpi kullapimi imatapish charinchik. Y Diosmi ñukanchikman kushka. Y Diosmi ñukanchikman bendiciashka. Chaykunawanka kushikunami kanchik. Chaykunawanka paginishpami kawsana kanchik. Shinapish yuypi charishun. Kay pacha kay mundopi ima charishkakunaka mana kushikuyta apamungachu ñukanchikmanka. Ashtawanpish kushikuyka shamunmi y Diosmanta. Shinapish y Diosmi kikinman chayta kushka. Shinakaqpika ñukanchikka mana ñukanchikllapichu yuyana kanchik. Dios kikinman ñukaman bendiciashkataka shuktikunamanpish rakina, shuktikunatapish ayudanami kanchik. Deuteronomio capítulo 15 verso 7 pinin kankunata mandak Dios kankunaman kushka llaqtapi kaq mayjan pueblopi kawsaq kankuna purapi mayjan waqchakuna tiyaqpika ama mana ayudashpa sakinkichikchu. Kankunapaq kikin wawkillataq kashkamanta ima illaqlla kaqta rikushpaka ama rumishunku kankichikchu. Makitakuna ayudanata rimakun kaypi. Verso 10 verso 11 pipshninmi kankunaka kunataqmi kankichik. Kushpapish ama chaymanta kankunapaq shunkupi llakirinkichikchu. Chashna ruraqpimi kankunata mandak Dioska kankunataka tukuy ima ruranakunapipish bendicianga. Kanpak llaqtapika ima illa waqchakunaka mana illangachu. Chaymantami ñukaka kankunataka kankunapaq llaqtapi kawsaq ima illaqlla waqchakunataka ama sakinkichikchu ashtawanpish paykunamanka kankunapaq makita kacharishpa ayudankichik nishpa mandani. Galatas capítulo 6 verso 10 pshininmi ñukanchik tananakushka kriqkuna familiatarik chaymantaka shuktikunatapish allita runataka ama chaykurichikchu nin ayudakuychiklla ninmi. Santiago 1:27 pshininmi Tayta Diosta tukuy shunkuwan alli kriqta kashpaka kaytami rurana. Yaya mama illa wawakunata rikukrina, viuda warmikunata llakikunawan kaqpi rikukrina, kay pachapi tiyaq ima millaykunamantapish wakichirina, llakina, huyana, hucha illaq kawsayta charinatami rimakun. Ñukanchikka chashnami ashtawan shuktiqkunaman chayitukunchik Jesucristomanta alli willaywan. Ari ñukanchikka mana kishpirishunchu alli obraskunata rurashkamanta, shinapish ña kishpirishka kashpataqka alli obraskunatami runakanchik y Diosta paginishpa. Mashkashun mayjanta ayudanata. Rikushun ñukanchik muyundikpi ministiqkunata, kuchuyashun paykunata ayudangapaq makita kunkapaq. Ama kungarishun shuk familiami kanchik. Y Diosmi tukuykunata kayan, chariqkunata, mana chariqkunata. Chinallatik kayanmi kay shunmanta chay shunmanta makita kunakushpa, ayudanakushpa kawsachun. Yaya Dios, pagi ñukanchikman bendiciashkamanta. Chinallatik ñukanchik kay mundo kay pachapi charinakunata ñukanchik makipi churashkamanta, krishkamanta, confiashkamanta. Mañapanchikmi ñukanchikta ayudachun. Alli mayordomukuna kankap. Kay mundo kay pachapika kanpak shutita allinishpa, sumakyachishpa kawsankapaq. Ñukanchikman bendiciashkakunawanka kacharishka makikuna kankapaq. Ama misakuna kankapaq. Chinallatik tukuy imatapish kashkata allitatik rurankapaq. Jesuspak shutipimi mañanchik chashna kachun. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapaqqa kishkay. Correo electrónico misionchasqui@gmail.com.
Yuyari shungupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illaqqa imata mana charinkichu.